Cae parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados da droga de Narón. 4 dos detidos ingresaron en prisión, pero non se descartan novas detencións. De feito, onte mesmo houbo outro rexistro relacionado con esta mesma operación. Me cago en la puta. A operación antidroga do Benres traía cola. Nas Solainas sorprendéronse de primeiras polo forte dispositivo policial que os sacou da cama. Había 24 homes aí preparados, armados e eso. Era noite aínda, non esperaba nada. Eso non se sabía nada, claro. Ves a todos los geos, aduanas, agencia tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional y como una película, pero como una película del FBI, tal cual. Xustifícase polo que trascendeu agora. Os detidos formarían parte da rede que suministraba heroína aos grandes supermercados da droga que rodean Narón, entre eles o de Freixeiro. La zona del campamento de Freixeiro es muy crítica. Se dice que es el supermercado de la zona norte de España, de la droga, y bueno, que mucha gente que cuando se desmanteló el poblado de Penamoa en Coruña se vino para aquí, en fin, eso supongo que le impacta a cualquier persona normal. O forte da operación desenvolveuse neste edificio da rúa Xaquín Bruqueta, o suposto refuxio da droga antes de repartila polos asentamentos. Dai saiu esposado unha veciña, unha nai de familia que agora traballa de limpadora nun instituto de Ferrol, pero que antes fora empresaria. Xestionou negocios de hostalaría que sempre acabaron mal. Os axentes rexistraron varias propiedades súas, pero tamén o baixo dun irmán que está pegado ao edificio. Hasta donde vimos los vecinos, la jueza estuvo practicando el registro delante de la detenida, por eso supongo que tardaron en llevársela. Registraron su coche, creo, registraron los garajes y registraron toda la casa. Se llevaban muchas cajas, muchas bolsas y luego ya en tono cómico, pues algunas eran de Ikea. Entonces la gracia de ver a los señores geos con la bolsa de Ikea. Houbo 5 detidos e alo menos 4 xa ingresaron en prisión. Todo apunta a que son familia. Fálase de que nos rexistros incautaron uns 20 kilos de heroína, tamén haxís, uns 300.000 euros en metálico e 2 coches roubados. Un deles podería ser un Seat León de alta gama que nunca moveran do garaxe. Golpe forte ao tráfico miúdo nunha zona crítica, nunha operación que segue aberta. Onte mesmo houbo outro rexistro fora da zona de Ferrol, pero relacionado con esta mesma rede e que tería detrás a un dos clans máis coñecidos do narcotráfico de Galicia.